sir Omwana guna amanyonga ayibare Joni omutora w'ekyaro kya Nyankwanzi Nyamisingiro mu district ya Kabarore. Ekigamba ngo omusigazi ogu akatunga ekizibu eki bwanyuma y'okuteerwa omugyera ahibondo obwari kuzaana n'omwana mugyenzi we bari ah'ishomero. Businge Joseph nyikara mu Kicwamba sub-county Bwanika parish. Omwana ogu akatandikwa oburwaire obu atubutwire almost emyaka nka 7. Akaba mu kitebe cya kabiri nasoma bari mu bwire wa break bari mu kuzaana omwana mugenzi we akamutera omugere gw'endege oyamutira omugere gwenda omwana agwa akaba hansi bamuhimbire kumutwara mu irwaro genda muteka musikani bakasanga icyenda munda kisisire kitweke bamoparatinga bamusemeze icyenda bakiya kitaheru atanka kupamira mu kavera. Obwire obwo ogwo akaba nashomera hari Umoja Primary School mu district ya Ntoroko. Ogwo akija yatwarwa hirwaro rwe ya Fort Portal bwanyuma yo kuzimba enda ahibizire bakamushemeza. Ado bamusemize oruho rwo mundo rusana rukasigara turukwase walekera. Ado bakuriye byokurya bija bisinduko rwaheru rumarira rwaheru ngwenda kunga kukora hulika kulekera. So omwana ko yatandikira ati yondo gadianiwe mwana munywani wange umwana atakurwara nanye mbere mukajemereza sibarinda batensera ko kuturagarura umwana mu irwaro asante kakira kusinduza bole. Eturi kwisana ku isho omwana obwo akije yatunga butandu yamuhira mu magara genseji aherize kutunga oburwiro. Ahantu ho Businge Joseph owabyara umwana w'omugenzi yashaziremo kutandika kureberera omwana ogwo. Bakumara kurya kumara kurya ibyo kurya kiguta ubona hurira na sasa mu waro yisina rubata nazana kabana abandi bitwa kumara kurya ino busasi bwa rukura. Dr. Rauben amagara cyo mukama omushaho mukugu mukushemeza abantu nagira ngo embera yo mwana ogu ebasa kuba yarese rwo kujwera munda bwanyuma yo kuterwa omugere no kuheza kushemezwa ogu nayengera ashobora ngo mwana ogu abasa kuba yatungire infection aha mwanya gwo bamushemizeho ecyamwonjira obuzubu. Itwencheta blunt abdominal trauma akatandika kujwera yo munda. So kuyabira na jwera yo munda bamushemeza naho kumushemeza nintetereza ngo bwanyuma y'ebiro akatunga amasira mingi obwitwa surgical site infection akonka abashaho bakijanjaba cyakira na ekiro kureba kiri nke endeshuruhira hero nibyenda konka binicuyeko ecya nkojo. Businge nagira ngo kikatuma umwana yayanga kugaruka hishomero ahabwe mbere yarumu obwa hatari munashirura sente ziri kwika miliyoni na okutwara umwana ogumarago ningambarra ahiba muherize kushemezwa. Tulenga kumugara hisomero betakasomera bwira butayito yagati cyasoma ngo habwaki abana mamujuma kintu kimuzimbira hande eki kandi nkibanje mutalibanizo bomezi next step akwataniye kitakana kwita mugenzi wake mujumi kane cya musasire ayakimujumire wenyine yamusambi wenyine yamuhikizo obulemo obu ayo wake mujuma atonunja kusamba udo kuzimbo nja kuongeramo no mwana akwate kiti yamuletwe nyimbo atamubeyin akaba akimukizi kikakwatwa umuntu wona ndakimuteka mu mutwe. Okuhera abantu aba ishirira Jonathan Tsingwire omunyamakuru wito mu Fort Portal aha namba ya 0773 22 98 18 ninga ya 0758 nkaga na mukaga 81 58 gashoka Jonathan Tsingwire.